certain places the beach stretches are purely virgin in nature, म्हणजे थिंगासर स्ट्रक्चर येवंक ना. 200 meters is intact. ना कलांगूट कांदोली बागा 1985 ते हे सगळे बांधलेले आसले स्ट्रक्चर. आता लोकांनी रिपेअर रिनोवेट केला, मातशे व्हडले केले. सो हे जे नोटिफिकेशन येयला मोर देन 50% लायक कालांगूट, कांदोली, मांजुना, वागातोर, शापोरा, मोर्जी, मांद्रे, आरंबोल, केरी म्हणजे नॉर्थ गोवा जो बेल्ट हा हो ऑलरेडी constructed जाल्लो हा. 50 meters is very good. It is a welcome decision for these people. But some people in South Goa don't want it. So notification वेगळे जावंक शकना. The state government can implement rules like still 200 meters can be no development, but that rule will be from Town Planning Act or Planning Act, not from CRZ. So CRZ notification is welcome. All the fishermen who have changed their business from fishing also are into the business of tourism, where they have started their guest house, resort, hotel, tavern, pubs केल्ले हा, रेस्टॉरंट्स केल्ले हा. हार्ट्स घातल्या पळय तेंच्यांनी थोड्यांनी 50 मिटर्साचे भायर घातल्या, कोणी 100 मिटर्साच्या भायर घातल्या, ते परमनंट मारलेले हा. हेंकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करूंक जातले from town planning or PDA. So it is a welcome decision, and I feel that nobody should do politics in this. हे गोंयचे स्थानिक लोक, जे आमचे गोंयचे नुस्तेकार भाव हा, ज्यांच्यांनी बिझनस घातलेले हा आपल्या घरांनी वा घरा सायडीक आपल्या भाटान, तांकां हे फायदेशीर जातले.